ngasi numida wairam phongkiba tuan manipuri siphongsing amasung thokiba thawdo wathoksing digi maruwaiba I pausing khongasaraga Manipur top channel gi maikedi gi myamda thamjagi ahanbada public meeting pangthoklingai Nungna Landarakpadagi Miyoi kya asok Apan nangkhre akai toi thokre Lilong AC gi independent candidate Dr. Isat Hussein gi public meeting ama Lilong horibi makha lekai da pangthoklingai Manung the BJP ki candidates oiribe MLA Y Antas Khan ki workers in Nunga madi mi sibia ba yosai paiduna Landarakpadagi Miyoi kya asok Apan amadi akai to yaure haina Kendra sida mirip oiriba independent candidate Dr. Isat Hussein Fundurakli Thawdok thophamdagi ECI digi khudakta crime tholakliba sigi paus pikre hairaduna sigumba Y Antas Khan ki workers in hingsa gi thawung sa tharakpa singa sina ahan manati Haukiba sacha taraga mari de Lilong Bazar da MLA Masa Lep laga mahaki squad amadi workers sing nungmay amadi Nungna Landarakpadagi gari amadi yum kai kya akaya toy nangkiba lairapani hari Antas Khan Lilong kendra crime kya sathaduna misi mina thokna bo honarakpasi Lilongi miyam Antas Khan usitabani amadi mahaki poknapam lamdam oidabana maram oiraga Lilongbu badanam pinaba thawoina tawrakpani haiba ngasigi thawong asina su mayek sengna khangnarabani hari Antas Khan Lilong da bot leptringai mamangda asigumba hingsa amukta kendra sida thokiba leitri haibisi miyamna khangnarabu wafam amakhangni hingsa tawdun election mayuknagani khanba thawong asi Lilonggi miyamna yaba ngamroi amadi Antas Khan mahaki hingsa adu khudaktagi lepkadabani hairaduna makha tana karigumba Lilong kendra sida crime tholakpa kudingmaki thawdang Antas Khan pugadabani hari asigumba hingsa tawba Miyoi sida Lilonggi miyamna maithiba pirasi amadi crime sathariba sigi thawdang Antas Khan pugadabani mari leinab authority na thubada mara leiba Antas Khan amadi maki workers singbu sairak pigadabani karigumba mara leiba sing sairak pidragadi makhal makha kya gi protest tawnaba Lilonggi miyamna sem saduna leire hainasu pau sinasu phongdorakli makha satharakpoina topa pau manamo Union Home Minister Amit Shah na Yai School Sisipur Kangpokpida board concrete lakli bisai mangara khwaidigi faba Manipur ohenanaba miyamna BJP sagatpiu Amit Shah Chief Minister Biren Gol karamna sangane amadi karamna salhaloigi haiba yamna muna khangi pung kharagi khongjata Union Home Minister Amit Shah Manipur lakpaga loinana Yai School AC Susampur amadi Kangpokpida yumthong khudingda sangduna miyamga unabaga loinana BJP gi board concrete Susampur public ground na pangthokpa miyamgi mifam amada saruk yaraduna Home Minister Amit Shah na hai lakli bisai manga sida North East ki manungda khwaidagi faba state Manipur ohenanaba BJP lengak pu sagatpiu BJP na Manipur hingsa loisinduna phidamningai oiba state oinaba thabak tawduna lakhi lakli bisai manga sida North East ki manungda khwaidagi faba state Manipur ohenanaba BJP lenga amuk hana sagatpiu haki mana makha tana hai BJP da amuk hana sahi manga ga amuk sinabirabadi Kuki Kulai Paiba Group Kudimaka Wari Sanaduna Sai Mangagi Manungda Kuki Naha Amata Kuta Kulai Peheloi Assamgi Bodolengi Samaksya Kudimak Masak Hangdok Pagaloinana Bodolen Afaba Maikede Sakot Pagaloinana Mangzil Tarakli Haujik Bodogi Naha Amata Makuta Kulai Gi Mahuta Laptop Oina Paide Kuki Kudimak Thamoi Singna Wari Sanaduna Kuki Amadi Manipur Sakot Pagi Lambida Soidana Mateng Pangani Haibisi BJP Gi Firimni Manipur BJP gi lenga amuk laklabadi blockade amadi ban leheloi hainasu wasakhi makasa tharak poina to papaw mana handak sem gadoriba BJP lenga sida NPP JDU yauroi Himanta Biswa Sharma handak pangthok gadoriba Manipur gi general election sida BJP na seat nifu dagi yangkai fawgi manungda absolute majority fangduna BJP khaki oiba lenga soidana semgani handak sem gadoriba BJP lenga asidadi NPP JDU yauroi haina Assam gi Chief Minister suoriba North East Democratic Alliance nedagi convener Himanta Biswa Sharma na phongdokre wapamasi ngasi thongju AC gi BJP gi merep thongam Bisorjit ki firal singkhatpagi thoramda phongdokhibani mangna hai handak sem gadoriba BJP lenga asida NPP JDU partner oigani haina phongdoklibasi miyamna thajabigeno BJP khaktana lengak sem gani haki mangna hai English singani ga taraga tret ki mamang da Manipur lengak leitana economic blockade ban general strike toine torame dubo Modi gi BJP lengak lakraba matung ngasidi Manipur ing tapa development na kumang section ba state oire matam amada Congress na lengak pairingai da
ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯋꯥ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯔꯝꯕꯗꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯊꯥꯎ ꯂꯤꯇꯔ ꯑꯃꯈꯛ ꯐꯪꯅꯕ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯝꯗ ꯀ꯭ꯌꯨ ꯂꯦꯞꯂꯝꯕꯗꯨꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯝꯕꯤꯗ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯟꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯂꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ CSOꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯇꯥꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ILP ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ BJP ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯖꯤꯔꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯨ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯄꯨꯁꯤꯟꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯍꯜꯂꯦ ꯍꯟꯗꯛ BJPꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯀꯅꯤ BJPꯒꯤ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯣꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯃꯩ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯇꯝꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ स्कूटी लैपटॉप पीबा उजाला स्कीम की मखाद सही गैस सिलेंडर अनी लेमना पीबा यावना BJP न वसक्लिबसिंग थबकतो ओंथोकनी हाइकेनसु पाउसिनसु फुंदोरकली लोइसिलकपोइना तोप मरुइबा पाउ खरना मिखल मियादा फाइरेंग तुरेंग तोरकपसिंग मिखल द माइथीरगनी खांगबदगिनी जियोथिन मिखल मियादा क्राइम सथरिबसिंग मिखल द माइथीरगनी खांगबदगी तोरकपने हाइना थामैबन ए सिद BJP की मेरे ओइरिबा जियोथिन वाइ खोमना पाउमिसन फुंदोखरे थामैबन हिजम लेकाइद लेबा जियोथिन वाइ खोंगी युमना पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा माकना हाइ क्लब की मियोइसिन राजनीति तौगे हाइरगा राजनीति तौबियु क्लब की थबक तौगे हाइरगा मियामगी क्लब की मथौ तौबियु मदुदि नतना क्लब की मिंग द मियोइ मरी मंगा थोलकलगा क्लब की मिंग से थीनबा मदि क्लब की मिंग द राजनीति यौसिलक्तुना मगा मगगी मरक्ता खना चैनबा थोलिबसि तौबिगनो आइगे मैकेदिगिदि खना चैनबा पामदि खना चैनबदगी सोकलबा तोंबना हाइ ngarang जियोथिन वाइखोंगी युमदा लाव खोंलगा थोलकपा मदा खामदोकलुबगी मियोइ सिंगदुना एंगोनो खुद थारखिबने हाइनसु पाउसिनसु मखातानसु फुंदोरकले लोइसिलकपोइना तेंदकपा पाउंग खतंगा म्यामना थमजरमगे मणिपुर कांग्रेस लेंगक लाकलाबदी सहीदा मियोइ लिसिंग यांखै थबक पीगनी NSUI करिगुम्बा कांग्रेसना मणिपुर लेंगक पाइरकलाबदी सही अमदा मियोइ लिसिंग यांखै थबक पीगनी हाइना NSUI की नेशनल जनरल सेक्रेटरी सु ओइरिबा नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज अनुशे शर्मा फोंदोखरे कांग्रेस भवन पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया NSUI की नेशनल सेक्रेटरी सु ओइरिबा नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज अनुशे शर्मा हाइ सही अमदा जॉब लिसिंग यांखै हामनबा थाजबा थमलिबसि थाबक ओइना ओंथोकनबा मियामना कांग्रेस ता वोट पिबियु हाइकि मांगना हाइ सेंटर अमदी स्टेट कांग्रेस लेंगक लैत्रबदी मतुंगदा लेबासिगी मरुओइबा मणिपुर गी हौरकलिबा युथसिंग हौजिक सेंटर अमदी स्टेट पालिबा BJP लेंगासिना मिराइबिदुना लाकली मखोइने सही अमदा लेबासिगी नहा करोड़ अनि थबक हापकनी हाइना मियामदा थाजबा पिकेदुबु ngasi फावबा थबक ओइना ओंथोक्तुरि हाइबसि मियामना खंगनबा वाफमनि सेंटर खकनतना मणिपुरदसु कांग्रेसना लिसांगसिना लेंगाक ससन पाइदुना लाखी कांग्रेसना लेंगाक पाइरिङैदा लेबाककी मरुओइबा इशुसिंगदा अकनबा मियेंग थमदुना लाखी नासिंगदा अकनबा मियेंग थमदुना लाखिबगा लोइनना नासिंगमु थबक पिनबा थौरांग कयासु पाइखतखि माइरोइसिंगदा अफबा एजुकेशन पिखि मसिगी मनुंगदा कांग्रेसना लेंगाक पाइरिङैदा मणिपुरदा IIT लिंखिबनि NIT सु कांग्रेस की मतमदा पिखिबनि कांग्रेसना माइरोइसिंगदा अफबा एजुकेशन पिदुना अफबा खुनाय ओहेनबदा थाजबा थमि BJP na lengakpa matam asida Manipurda NIT IIT gumba amata piba leitri miyamda minambagi thapak oina sathaduna leiri mairoi singi issue yauna leba asigi maruibi issue sing na thainabasu honari hairi maana hai karigumba Manipura Congress ki lengak lakpa tarabadi Manipur gi culture preserve tawduna thamgani haina Congress ki lusingba Rahul Gandhi na miyamda thajaba pikhiba leikre Congress na leba asigi diversity bu mapung fan ikai khumnana ba thamli amadi Manipur culture busu ikai khumnai haina pausina su phungdorakhi aduga hojikuina dimya pausi matang asa lusinjarage amasum pathok sakibla soikiblan ki viewers memna ngafi gani mata matam ge ba maroi be pausing su memna le plaitan update picture and thank you